هوگر بربر نویسی دلی من دناف رفن توزگرتی دما 30 سال اف پی وکی چمکی بیداوی که دناف قنجکین هری تاریین جیانا من ده هرکیه جروکا هوالتیا من هری کورو صمیمی و دحوینه اف 30 سال که ده دما تنیتیا من هری مزنده لبر دیوارین سارو بدنگ این گرتگه دست بکرن و گوهرین سرپیهاتیه که بهم پا 10 سالن دهندر گرتگه ده و 20 سالن لدر و به هف ربون شاهد تکلیه که بداوی او هوال منن دلسوس رازن منن هری نس بین درگه هم من یا اوله یا که ببون پارچه جراحی من پرتوک دوی ریوتیا دریج و تشی هستان ده من آرشیوه که هزارم پرتوکان زیادتر برهف کربون هر یک جوان نتنه پلن کاغذه و حبری بون او نینکا جیهانا منا هندرین بون پارچه نگردونه که کدل من فرح دکر جپینوسا من را دبون چافگانیا الهام یا بیداوی دسالن داوی ده من او نتنه دخواندن من هر رزه که بکوراهیا دل خوان الخاند رامان خواد ده گوتاران ده پارو کرن او در ریا فکرین ده او کرن ریحوال خوین هری پی باور او بون مرهم آرامی جبور رحم منی بریندار بمرا دکانیان دکیلین شاهیه ده دگریان دخمگینیه ده دفکرین دپرسن کور ده و به هفر ام و دگوهرین وکی کو ام دناف دریای که هستان ده به هفر آفجانی بکن لیبل جیان وکی تلویزیونو که بگوهرین به ایش او نچاوکری داگرتیه جانا مروف نچار دکه کو جهبون نهری هجا ین دلی خواه وقته مخابن ده پیواجوه که وها دجوار و دشوات ده کتی را درباس بوم از نچار مام جوان هوالین خواه دلسوس جا آرشیوا خواه هزار پرتوکان زیادتر وقتم او ام جهف دور بکیون من همو پرتوکین خواه وکی دیاری دا سازیه که او نه بریاره که برحاتی بو مینا کو پرچه اک جدلی خواه بجیکم بخمگینی خاطر بخوازم او دهندره خواه ده بجانه که کور بگریم او وقتین برینه که کو تجاری باش نبه درحی من ده وکر بری من دورا 500 پرتوک وکی دیاری دابون سازیه لیوی جاره ایش او قاس کور و فرح بو که مینا پارچه یک جخواه جبیرانین خواهین هری زندی وقتی آبم اف جهف دورکتن وکی شف بهیر که دل تفزیم بو برهف کرنا هر پرتوکی آنینا وان جم هف پاراستنا وان بسالان که به هولدانه که مزنو حسکنه که بهم پا بله او ببون جوهرین خونین منین هری روناک دیتنا پیش روژا منیا تجی هیوی و کلجانا آواکرنا آرشیوه که مزن که دی ببه میراتای من گاوا که من هر پرتوکک دخواند دستین خواه لسر هر روپلکی دگراند هستا ترش و شیرین هرس و آرامی خمگینی و کلجانی که دهندر من ده هلتپکیا وکی که او پرتوک جیانه کدن بدن من نه ممکنه که مراو بگوتنان به تمامی راوه بکه او هست مینا که من پارچه جراحی خواه لپی خواه اشتبه او چوبه دناف والاییه که مزن ده وندابو دیسا جی دوی خاطر خواستنه یا به ایشته چنوس یک هیویی دناف دل من ده دبرقه او شوق ده قنجکین تاری از دل هیوی دکم که هف سازی وی خوادی لوی خزینه من یا هیجا درکوه بپارزه و یا هری گرینگ
her rûpelek pirtûkekî di dil û heşê nefsên nû de bide jiyandin. Ku ji gelek kesan re bibe rêya rêronahiyê û ronî bike. Niha ew cîhana min ya ronak li nav refên komeleya wêjekarên Kurd cî girtiye. Ez ji dil û can bawer dikim ev arşîva ku ji dilê min hatiye veqetandin dê komeleyê û civaka ji wêjeyê dewlemend bike, bibe îlham ji bo xwendin û nivîsandinê û di dilê gelek kesan de tovekî hezkirinê biçîne. Ev ne qonaxa dawî ye. Hevalê minên dilsos ev tenê navbereke Kurd e di navbera min û we de. Wekî ku em di nav hestên Kurd de li benda hevdîtineke nû bin. Têkiliya min a bi pirtûkan re bi dawî nebûye û dê tu carî bi dawî jî nebe. Ez tenê bi sebir li benda wê roja xwe me ku dem pêşkêşê min bike. Ez bawer dikim ku rojekî em ê dîsa arşîveke mezintir, dewlemendtir û tijî hestên nû bên bahev. Ji bo niha herikîna jiyanê wiha çavdîriya me dike. Min tenê xwest bi dil û can xatirê xwe ji wan pirtûkan bixwazim. Ku piraniya wan ji bo min hatibûn şanenavkirin. Bizanibin ez ê vegerim û careke din bigihîm we. û ev veqetîn jî bila tenê bibe destpêka hevdîtineke nû.